Umutesi Sikoviya ni umunyamakuru umaze kumenyekana mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, akaba amaze kumenyekana cyane cyane mu itangazamakuru bitewe n'amagambo agenda avuga cyangwa se n'inkuru agenda atangaza, akaba amaze gukundwa n'abagera kuri benshi, bikaba rero byaratangajwe mu minsi yashize yuko yageze mu maboko ya RIB. Umutesi Sikoviya nyuma y'uko agaragaye mu itangazamakuru yashinze televiziyo ye yitwa Mama Rwagasabo, akaba ariyo benshi mwamumenyeyeho cyangwa se amakuru ye akaba ariyo benshi mugenda mumumenyeraho, aho mu minsi yatambutse rero mwagiye mwumva inkuru zigiye zitandukanye, aho byavugaga yuko yageze mu maboko ya RIB ngo ashinjwa ibintu bigiye bitandukanye byo mwagiye mwumva ku masosho media, ariko uyu munsi akaba yongeye guha agasopo abatangaza inkuru nk'izo ngizo, kubera ko Umutesi Sikoviya nta kibazo yigeze agirana n'itangazamakuru, ndetse nta n'ikibazo yigeze agirana na leta y'u Rwanda cyangwa se na guverinoma cyangwa se n'abayobozi, akaba rero akomeje gushishikariza abantu kujya batangaza amakuru bahagazeho kandi amakuru yizewe, kubera yuko Umutesi Sikoviya atangaje yuko nta kibazo yigeze agirana n'itangazamakuru, haba ku ruhande rwe, haba ku makuru atangaza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aho aya makuru mwagiye muyumva rero bivugwa yuko yazize ngo inkuru yatangaje kuri sitati ye yo kuri Twitter muri kiriya gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 32 mu 1994, akaba rero bigaragara yuko yarenganye, aya makuru yari ibihuha ntacyo yigeze ageraho, aya makuru ndetse ntacyo yigeze avugwaho. Mukomeze kugira ibihe byiza.